baoki ba neela puso malatsi a le 30 go diragatsa taelo ya kgotla ya boikuelo. Ha Lesile Tebogo a ipaakanyetsa paka eno le metshameko ya di-Olimpiki. Motswanetse o tlhoke go dumedisa gape ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsena kwa boraro mo motshegareng ke Lucia Ramasu. Go solofetswe phuthego ya lekgotla la mafatshe a SADC ka moso kwa Zimbabwe go buisana ka seemo sa tshireletsego kwa botlhaba jwa lefatshe la DRC. Phuthego eo e tla jana morago ga ya lekalana la SADC Troika e neng e buisana ka seemo sa kwa DRC. Go solofetse gore phuthego eo e tle ka ditharabololo tsa seemo sa botlhaba jwa kwa DRC se setseng se dule mo taolong morago ga gore batlhapani ba lekgotla la M23 ba gape toropo ya Goma. Mo go tse dingwe go tlhaloswa fa lefatshe leno le na le bokgoni jwa go tlhama ditiro le gone go godisa itsholelo ya lone. Se se kailwe ke mookamedi wa lekalana la United Nations Economic Commission for Africa, Red Claver Gatete, kwa phuthegong ya puso le lekalana leo maabane. Phuthego eo e ne e tsenwe ke mothusa tautona Renda Bagaolatlhe. Monica Setshwaela wa bega. Bokopano jo bo fa puso le lekalana la UNECA sebaka sa go tisa botsalano jo maikaelelo a jone e leng go thusa lefatshe leno go fithelela maitamo a lone a dithabololo. First, Botswana must leverage its competitive advantages. Beyond diamonds, the country possesses untapped potential in agriculture, particularly the beef, where you have established really the traceability system, and also the leather value chain, which is possible and can complement the beef value chains. We also have the digital innovation and the renewable energy. Here, you have the wind, you have the solar. These are the things that can create massive jobs in a very short time. I have a document which I'm going to hand to the Honourable VP and also the other ministers, and it's a selection of concrete examples where it's structured around 5 areas of the CF. The first is empowering women and advancing gender equality. We do work on tackling GBV, promoting women's leadership, and expanding access to sexual and reproductive health services. E re lentswe lefatshe leno le na le dintlha tsa mafatshe a di tswelang pelo jaaka kagiso, thokgamo le tsamaiso puso e lolameng. Go kailwe ha seelo sa itsholelo a lefatshe go lebeletswe megama e farologaneng e tsenyang madi kgotsa GDP. E ntse e tsweletse ka go wela tlase mo dingwageng tse di tswang go feta, ka jalo go tlhoka go dirwa dilo ka tsela e ntšha. Indeed, one of the things that the new government will be looking at and emphasizing is the reconfiguration of the ecosystem of the Botswana beef sector. And we will definitely be aggressively moving away from the very monopolistic ecosystem that we have had in the past. The continued collaboration between the government of Botswana and UNECA holds immense potential to drive meaningful and sustainable change. Together, we can work towards building a more resilient and prosperous Botswana. Lekalana la UNECA le solofeditse go thusa lefatshe leno gore le kgone go fithelela dikeletso tsa lone. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Mothusa tona ya dikgalo le tsa ngwao Ignatius Moswane o kaile fa go le botlhokwa go potlakela seemo sa go epa letswai kwa motseng wa Zutswa ka gona le bokgoni jwa go tlhabolola le go godisa itsholelo ya koo. O buile se mo letong la go lekola ditlhabololo kwa kgaolong ya Kgalagadi North. A rutlwane o modungwa. Mothusa tona a re ha moepa wa letswai kwa Zutswa o ka atolosiwa o ka tlhama ditiro a supa fa seo e na maikaelelo a puso. Bona gape a kgothatsa banni ba kgaolo eno go ipelega ka go tsaya karolo mo mekgatlhong ya motse. Meela ka re ke kope bora kontraka gore ke na le lentswe le ke le dirang gore ke kopa gore ba ntshega tshwene go supagala gore ke bana ba lefatshe leno ba se ke ba re tsenya mo mathateng mme ba dire ka nnata le botswerere mme ebile ba tlhokomele madi a ba agiwang a mobilization fund le madi a go aga mo dikontrakeng ba tlhokomele
mme ebile ba duele babereki ka go tshwanetseng ka teng. Ha di dira expansion ya tswelele there are a lot of things tse di ka diragalang gone di dira go Zutswa iseng mo di a go dira go Kunskane go Gaborone di dira di warehouse gone kwa le di plant tsa go dira bo di battery gone kwa kana go sila le tswelele go dira le tswelele le la table salt ka re gompieno ba dira tsa di kgomogelo but ke tsa gore minister a o bonye le o utule the potential ya mine hole. Le fa go ntse jalo Ramuswane o supile fa sa itumelela seemo sa ditsela mo kgaolong ya kgalagadi ka kakaretso a re seo se dira gore maikaelelo a go tlhabolola kgaolo e a re tele. Puso e tshwanetse ya lebaka kwano ke mo go tweng Jesu le bakwana go luba tsela ga di tsamaege go mothaba batho ba ko teng yana teng tshokolo e teng ya metsi a letswai ke mo ke rotloetsang gore re le puso re bona gore gongwe le gongwe ga re ta epansedi ba teng se tegela ka treatment plant e ka kgonang gore batho e fokotse bogale jo ja letswai. Mothusatona o re gape a nna le sebaka sa go etela dikago tsa ditsela mo metseng ya Matšheng e akaretsang Tshwane, Lokgwabe le Lehututu kago ya baeti ko go Kuntsi ga mmogo le lefelo le le hetlang marang a letsatsi kwa Zutswa. Neo Modimo, Bitsong Television, ho Kuntsi. Tona le phatala ofisi ya Gatautona Moeti Mogwasa o kopile ba direla puso go lemotsha puso motshwenyego a bone le go leka go supa se puso e ka se dirang go tokafatsa ditirelo tse di ka godisang itsholelo. Tona na bua se a le mo dipuisanong le ba direla puso ba le phata le le gatisang dipampiri le dibuka tsa puso. Mpho ke leboge wa bega. Bontsi bja ba direla puso ba lepata la Government Printing and Publishing Services ba ne ba tlhalosa ba tiro ya bone e le bokete mme dituelo tsone di le kwa tlase. Le fa go ntse jalo Tona Mogwasa o ne a solofetsa ba direla puso ba lepata leo le setšhaba fela ka kakaretso gore puso e tla diragatsa maitlamo a e a solofeditseng Batswana. Bagaetso re tsere maikarabelo a go le etella ka October a le ra romilweng ke lona golo jang lona ba dituelo tse di kwa tlase. Re itamile gore re tla baakanya seemo sa dituelo gore la amogele 4,000 pula ka kgwedi. Go na le bangwe ba ba nnang ba nyatsa ba re a mme mo go tla diragala go tsenele go ipapaletsa dithopo mme re senka gore Thomas Misetsa gore goromente o baakanya mo thulaganyong ye le ya ka bangwe ba bua gore a mene le ene 1.8 o tatswa ka gore ke maitlamo a puso go rotokagatse matshelo a lona. Lephata le neetswe dithata tsa go gatisa dipampiri le dibuka tsa maphata otlhe a puso le dipampiri tse dingwe tse di dirisiwang ka nako ya ditlhopho. Ha directora lona bua ka mandate wa lona le gone gore tiro e le lebaganyang lone le rwele goromente o otlhe ha a bua ena ka re ke tiro e motlhoko mme ha o ka nna ha tshela o botsa magoko a neng a bua ba kgona go lemoga gore government printing e rwele tiro e boitshegang thata. Ka ke tlhomamise ministera le PS gore sengwe sa dilo tse ke itumelelang ka babereki ba ke nna bereka le bone ga go dutle ha e le gore lehoko leo la le thaloganya kana dikitsiso tsa goromente ba gaetsho di a dibega la di gatisa mme di tshwanela ke go tswa ka nako e di rulagantswe gore di tla tswa ka yone. Tona Mogwasa o ne a kopa badirela puso go dira tsotlhe go tlisa maduo a itumedisang mme o ne a tswelela ka go ba kgakolola gape go lwantsha borukgutlhi ka nako tsotlhe. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Lekgotla la Botswana Nurses Union la re le neetse puso malatsi a le 13 go rarabolola matshwenyego a bone a dituelo tsa fa mooki a emetse tiro a le kwa lapeng kgotsa standby. Moeteledipele wa lekgotla leo re Peter Baleseng a re morago ga katlholo ya kgotla ya boikuelo ka ngwaga wa 2023 lekgotla leo le buisantse le puso ga mmalwa mme ga seka ga dumalana sepe. Ka jalo a re lekgotla leo le bona go le maleba go neela baoki tetla ya go dirisa nako ya bone fa ba se kwa tirong ka jana nako eo e sa duelelwe.
o buile se maapane kwa phuthegong ya bobegadikgang. Way forward ya Botswana se Sweden le maloko ya rona ke gore bo nese ba tla ya go ba batlang go teng ka nako ya bone ka gore ba le mo sekgodi se distinguishile non-active period. So ke nako ya bo nese eo ba gaetso le Batswana go gae ba itse gore ga se rona ne re rolela gore Batswana ba tlhokomelwe mme le bo nese ka gore mofutswa ba tla bo nese the only commodity that we have as a laborer ke matsogo a gago mme matsogo a gago a tshwanetse gore a tlhapisiwe. For all the more active core, you have to be physically present at the health facility. And here, that is the time that will be regarded as waiting time. And now we live with the worry, in excess, kore na we live utari na diabara tani ni kile ngadi kwani ni ikakamu ruhunchu at 80% demo de bagyo de bars. And then the Court of Appeal, the actual letter was over when you are not physically present at his facility, that is non-active core. Being rostered alone cannot cannot determine whether you are working or not. Faragatela pele ka dikgang tsa rona modulasetilo wa khuduthamaga ya Botswana Meat Commission Dr. Benjamin Ready Happy a re khuduthamaga ya BMC le bogogi jwa company eo bo tla tswelela bo le mo tirong fa go santse go batliwa mookamedi o mošwa wa lekalana leo. Se se tla morago ga gore mookamedi wa BMC re David Tseboyeng a ithole marapo. Dr. Ready Happy o tlhomamisitse fa re Tseboyeng a tla kgaogana le company eo ka moso. Re Tseboyeng o tlhomilwe mookamedi wa BMC ka ngwaga wa 2022 morago ga dingwaga tse 6 company eo e sana mookamedi wa Senela Ruri. We are very, very thankful for his service. He's been with BMC since 2022. Our interest now is for BMC as a going concern. Our interest is to make sure that there is stability in the operations of BMC. Also, we are interested in making sure that our customers, our stakeholders are not jittery. So we are going to do everything possible to make sure that this BMC as a going concern is indeed a going concern. We've already engaged in discussions to make sure that the transition is seamless. It won't be days, it won't be weeks before we actually have somebody in an acting position. We will have somebody in an acting position right away, and we will announce this to the media. Balemi bangwe kwa masimong a Zantete le Maphete kwa Letlhakane ba itumeletse pula e neleng bošeng kwa kgaolong ya bone. Balemi bao ba re ba solofela fa ba tla bona thobo e botoka monongwaga. Bana ba bua mo puisanong le lekalana la dikgang la BTV News kwa Letlhakane a re tla itseng Tebogo ka pego. Mme o pelo se boni wa masimo a Zantete le re le Tshepama Nkgolang wa masimo a Mapete mo Letlhakane ke bangwe ba balemi ba temo ya komelelo ba ba solofetseng go roba dijo tse di botoka monongwaga morago ga dipula tse di nileng ka bontsi go ralala le gatshe leno. Ke dira horticulture ka irrigation and ke lema gape temo ya komelelo ha dipula dina. Re lema midi ko temo ya komelelo le dinawa mostly. Peno re setse re lemile 4 hectares. Dipula dinele we are happy ka gore go ntse go le dry all these years. Ne re ha re lema go sa tswe sepe batho gompieno ka dipula dinele nga teng we are hopeful gore sengwe le se tatso. Godile ke godiswa ke batsadi ba balema ka ke ntse ke ta ke lema ka teng ke tsa ke re ka leka le ha gone gompie go ithela le gore temo ya rona ga e tshwane le temo ya maloba. Nako engwe dipula di teng, nako engwe dipula ga dio. Lentswe balemi ba leboga pula eo e amile gape dijalo tse di neng di godile. Pula ena ana le ntsi ka gore dijalo tse dingwe di tala metsi ya ka bona le magapu a mangwe ana bodile go swetse mo tshimong dithotse tsene di nka bo di beile ka nako eo di ne di bereka go gola hela e nna tshutha. Ne e sa re fe chance ya gore gongwe re ka sprayer o ha re sprayer e tla e tlhatswa molemo and then
that is the challenge that we are facing gore di nna dintsi le mohero le one o nna montsi. mogolwane wa tsa temo mo kgaolong ya boteti o tlhalositse ga pula e ntsi e bakile gore letsema le nne bonya mo kgaolong. Dine tsa di le masheta some areas tsa kgaolo tsa rona le go ya teng re sa kgone jaaka bo kidia gape go ne go sa kgonagale gore go ka lengwa mme yone kganyeneo e tsamaile go ithela di 15 tsa ga January mme seo se ne sa dira gore kwa masimong balemi ba nne late go lema balemi gampieno e leng bora di-tractora ba kopane le kgwetho e tone e leng gore bojwang bo hitile bo up to a meter high so gone mo hela ka bo gone gore go dira gore letsama la rona le tsamaye ka bonya dan ka ne re solhetse ka teng. Re Rantsudu o goithile balemi ba kgaolo ya boteti go dirisa lenaneo la menontshane kwa lephateng la temo gore ba ntshe dijo tse di tekanetseng. Sebatseng Tebogo, Botswana Television. Mo go tsamafatshe a sele kwa America sefofane sa American Eagle le sa tlhotomo sa masole dithulane tsa nwela mo nokeng ya Potomac mosong ono kwa ntle ga toropo ya Washington DC. Maiteko a go halotsa batho a tsweletse gaufi le maemelo a difofane a Reagan National Airport. Batho ba baneng ba pagame sefofane seo ba ne ba le 64 fa sefofane sa masole sone se ne se na le masole a le 3 a neng a le mo ithuthuntshong. Dipego di tlhalosa fa go setse go ntshitswe ditopo di le 12. Go bolalwa fa go le thata go falotsa batho ka metsi a le tsididi ebile a gatsetse. Fa tsibogela kotsi eo mo maranyaneng a X, tautona wa America Donald Trump o na isa matshidiso go ba malwapa a tlhokafaletsweng. Mo go tse dingwe tautona wa lefatshe la Rwanda Paul Kagame o ganeditse mafoko a bošeng a bagolwane ba lefatshe la Afrika Borwa le tautona wa ko Cyril Ramaphosa ka dipuisano tse ba nnileng le tsone tebang le seemo se se kuketseng kwa botlhaba jwa lefatshe la DRC. Tautona Kagame o tlhalositse fa nnile le dipuisano gabedi le tautona Ramaphosa mo bekeng e fetileng go akaretsa ka la bobedi fa buisana ka seemo sa ko. Le fa go ntse jalo a re bagolwane ba Afrika Borwa ba fetotse mafoko a gagwe le ka fa ba neng ba buisana ka teng a gatelela fa masole otlhe a Rwanda le a hiredilweng semmuso ke lefatshe leo go sireletsa setšhaba e se batlhapani. O tlhalositse gape fa masole a SAMI DRC a sa romelwa kwa lefatsheng leo go le re kagiso mme a le go thusa lefatshe la DRC go tlhabana le batho ba lefatshe leo ka taolo ya lekgotla la SADC. A masole ao a dirisana le mephato ya batlhabani e tshwana la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda e tsweletseng ka go tlhasela kwa Rwanda. Tautona Kagame a re le tautona Ramaphosa ba buisantse ka go rurifatsa fa masole a Afrika Borwa a na le ditsompelo tse ba di tlhokang go akaretsa metsi, dijo le motlakase. A ganetsa fa Ramaphosa a mo tlhagisitse ka tsela epe. A re lentswa lemoga maiteko a go leka go le re kagiso ga lefatshe la Afrika Borwa. Lefatshe leo ga le mo seemong sepe sa go nna motshereganyi. A re fa lefatshe la Afrika Borwa le seng ka ntwa mme lefatshe la Rwanda le ipankanyeditse go ikarabela. Fa re digarela mafatshe a China le India tse re kgato go tsosolosa botsalano jwa one jo bo neng bo reketla bakeng la kgotlang ya melolwane e simolotseng ka ngwaga wa 2020. Mo bekeng eno bagolwane ba mafatshe o mabedi go tsweng kwa maphateng a mafatshe a sele ba kopane kwa China. Tshwetso ya mafatshe o mabedi go boelana e tla mo nakong e tautona wa lefatshe la America ntshitseng matshosetsi a go oketsa lekgetho le mafatshe a le gwebisanyang le one mme a sena madirelo kwa America. Baitsanape ba tlhalosa fa go le botlhokwa gore mafatshe o mabedi a dirisane sentle. Re mo thulaganyong ya go baakanya botsala jwa rona. For both China and India, there are enough incentives to work together to engage each other against what perhaps Mr. Trump might be bringing to the table.
mafatshe a China le India a ka boelwa fa a ka bereka mmogo kgatlhanong le se Trump a ikelelang go se dira se go lemosegang se ka diga itsholelo fa mafatshe a ka tswelela a bereka mmogo a ka atlega mo go tse dintsi. That is, in the short term, help both these economies to continue their upward trajectory in the global economic order. It's not going to be that they will not have challenges. What is important is, are they willing to showcase? Mafatshe a tlile go nna le dikgwetlho mme se se botlhokwa ke gore a tlhagafale a bo a ikite sehuba go di fenya ka go bereka mmogo mo mehameng e e farologaneng. Mood is increasingly becoming visible. Kana motswana o rile se tshwaro ke ntjapedi ga se thata tla re dinele Liza o sekeng re di tshwaraganele a re neetsa metshameko. Ke a go leboga Lucia we tsoma dume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng mampudi wa di Olympic wa lebelo la 200 meters le tsile tebogo a rosoletse ha ya gona le paka e na magadi e bile sena dikgobalo dipe jaaka tla bo a phadisana mo dikgaisanong tsa mabelo ka go harologana tebogo tla bo a dirisa dikgaisano tseo go itlhokoletsa metshameko ya di Olympic tsa ngwaga wa 2028 tse di tla tshwarelwang kwa toropong ya Los Angeles kwa America a re utlwe pego ka Victoria Dakan. Mogola le kawana leo la dingwaga tse di 21 le ne le tsabakela le gapa gauta mo lebelo la 200 meters kwa metshamekong ya di Olympic tsa kwa Paris katlego ye ne ya mo fetola motsana wa ntlha e bile le motabogo wa ntlha mo kgaolong ya Afrika go gapa gauta mo lebelong leo mo godimo ga moo o ne a fenya selepera mo lebelo la borre la 4x400 meters relay le go fiwa tlotla ya motabogo wa rre yo ga isitseng wa ngwaga ke lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics. Letsile o tlhalositse fa mo pakeng eno a ikaeletse go tsweledisa fa neng a imeteng go ipakanyetsa metshameko ya di-Olympic ya 2028. This season we would call it a recovery season. We just paka ye ke rotlhe re dirisang go kala bokgoni ba rona mo dikgaisanong ka go farologana le go ipakanyetsa metshameko ya di-Olympic tsa 2028 for that for 2027 and then into 28. Ere jaaka bošeng batshameki mono gae ka bontsi ba ntse ba amega mo dikganyeng tsa go dirisa diritibatsi tse di sa letlelelweng mo metshamekong tebogo ba kgothaditse gore ba se ka ba tabogela go batla maduo ka bofefo mme ba bereke ka thata ba tla bona maduo a bonalang. Ra ska re iphelela pele gore re nya re batla go tshwana le bo Letsile because it's a journey e leng gore se monogile kgakala and we still keep going and le bone ba se ka ba iphelela pele because ba batla gore gonne go re je maungwe a teng ka boheo. Le ka bona leo la kokanye le simolotse ngwaga wa 2025 ka go tlhomiwa moemedi wa khamphane ya ditemane ya DBS Group lefatshe ka bophara. Tebogo thankgolola dikgaisano tsa gago tsa monongwaga ka lebelo la Moriplan Meet le le tla bo le tshegeditswe kwa toropong ya Melbourne, Australia kgwedi ya Mopitlo e le 2021. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Tse dingwe ke tse di reng mokatisi wa setlhopha sa setšhaba se segolwane sa borre sa kgwele ya dinao sa The Zebras Morena Ramorebodi a re kgotsogalla khupele ya kgaisano ya sejana sa Afrika sa AFCON sa ngwaga e tlang e neng e tshwerwe ka mosupologo kwa lehatsheng la Morocco. Setlhopha sa The Zebras se golagantswe le ditlhopha tsa Senegal, DRC le Benin mo Group D mme a rutlwe pego ka kagiso molelekwa. Mokatisi Ramorebodi a re mo dithopeng tse ba iphitlhelang ba golagantswe le tsone o na le tshepo e ntsi mo setlhopheng sa gagwe ebile a sena pelaelo ya gore ba ka dira bonte mo kgaisanong eo. I think we are at the phase where we want to see re batla go dira dilo ka thomamo mme mo godimo ga tsotlhe re tshwanetse re dire tiro e ntshang maduo segolo ka fa re tshamekang ka teng re golagantswe le dithopa tse di dirang bonte gore kgone go fetela go legato le latelang re tshwanetse re dira sente kgatlhono le dithopa tse ga re fa re leng teng ka phoso. Countries that have done well in the past for us to get to the top 100 in the FIFA, for us to get into the top 30, top 20 in the CAF, we have to do well against these countries who are regarded as the best. And secondly, I think we are not where we are by mistake. We are part of the 24 teams who will be playing in the Africa Cup of Nations. Ere ka mosale wa pula ba ipua go sale gale mokatisi wa pele wa setlhopha Switzerland Galaxy Ramorebodi o tsweletsa supa gore go botlhokwa gore ipankanyo e nne ya maemo a ntlha pele ba le ba go bakgalwa kganyeng.
Obviously needs to get friendly games, but again, you need to be very selective. Re tshwanetse ra nna le metshameko ya botsalano e masheta re ebile ba re ya go tshameka le bone mme gape kgaisano go sa fa le yone e tla rusa thata go ipankanya. Before the Africa Cup of Nations, which will be very important, you still have to play COSAFA, which I think we need to give attention to COSAFA, build momentum, build confidence, and try our level best to profile and analyze individuals within the national team. So we'll try and get friendly games which are more relevant to who we are going to face in the Africa Cup of Nations. Setlhopha sa monagae ke sengwe sa ditlhopha tse di 24 tse di tla phadisana go kgaisano ya monongwaga. The Zebras ba feditse mo mengwe a bobedi ya Group Q fa morago ga repeto ka dintlha di le 7 mo metshameko ya go ipatala phata ko AFCON. Ke lekgetho la bobedi setlhopha sa monagae se iponela phata go kgaisanong eo morago go dira ditso ka 2012. The Zebras ba tla simolola kgaisano ka go mekamekana le Senegal pele ba thulana le Benin mo motshamekong bobedi mme ba garile metshameko dithotshwana ka go tshameka le DR Congo. Kgaisano ya AFCON ya monongwaga e solofetse go simolola ka kgwedi ya Sedimonthole e le malatsi a le 21 mme e le ka Thakole a le 10 le bofera bobedi ngwaga o tang kwa lefatsheng la Morocco. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mothoetso kgaisano eo ya AFCON tota ke a monongwaga ka kgwedi ya Sedimonthole mme ha rwetsa dikgang tsa rona. Natalie Banda le Maya Utemile ba simolotse ngwaga wa 2025 ka dikgang tse di monate tsa go tlatlosiwa maemo ke lekgotla le le okametse motshameko wa chess le hatse ka bophara la Federation International de Chess. Banda o tlatloseditswe maemo go nna Woman FIDE Master ha Utemile a filwe tlotla ya Woman Candidate Master. A re utlwe go rata moeng. Banda yo dingwaga tse di 18 e bile a gapile seetsele sa kgaisano ya Africa Youth Chess Championship e neng e le kwa Cairo, Egypt ka ngwaga wa 2023. O tlhalositse fa go abelwa tlotla eo go sa fetola fela ditoro tsa gagwe nnete mme go supa fa go bereka ka natla le ke monokeng ya bakatisi le ba lelwapa go ntsha maduo. Gona na ke itumetse tota sentse ke sa dumele gore ke kgone go wina title because ke sala ke le ka for I think about 5 years e ntse go pala. So right now ke itumetse tota ke a leboga. Motshameki wa setlhopha sa Chess Motive yo inakantse le motshameko wa chess a le dingwaga di fera bobedi o tsweletsa tlhalosa fa ya go tswelela dira ka botswapelo gore a kgone go tlhatlogela kwa maemong a mangwe a Women International Master. Association ya the Botswana Chess Federation re dumana gore tla ka go buisanya gore ke o tshameka di tournament dife but ne ke ba bolela gore ke fila gore tournament tsa Botswana ke a di wina tsotlhe le mo Africa ke a le ka go wina ka bojotlhe so gora gore the next event in the world event so I think Nalif Association ya me ra go berekisanya mmogo yalo le coach ya me tota o dumana le mmogo. Naletsana engwe ya monogae Maya Utemile yo amogetseng tlotla ya Women Candidate Masters morago ga go dira bontle mo kgaisanong ya Africa Youth Chess kwa Johannesburg, Africa Borwa o ka ile fa tlotla e supa fa go dile jaaka motshameki. Tota ke itumetse mme gape ne ke gakgametse ga ke bona go ke Women Candidate Master ka gore ne so re ke sofetse go etsa this early ka rona ke bona ba tsa nako go impha mme ke itumetse mme gore Mileo dingwaga tse di 14 e bile le motshameki wa setlhopha sa Lucerne Chess Academy a re ya go tswelela a ikitaya ka thupana go ikgodisa mo motshamekong wa chess jaaka keletso ya gagwe le go gapa ditlotla tse dingwe di akaretsa ya Woman FIDE Master, Woman International Master le Woman Grand Master. Re bereke sente re la rutana sente gape gore re kgona go bereka sente mme go na le tournament tse di qualifyang go konta ga lefatshe tsone tseo go tseba number 1 gore a konta ga lefatshe so te ba tsa batho bana batho ba sponsora and ke rata hura ya lo ka gore te re sa ya no re bela kana sente ke gongwe ha ke tsa number 1 te go te okay te be re go isa konta ga lefatshe o re tshamekele so ke gona mo ke rata gore ba kgona go bereka sente le Bedijo bo bula ngwaga o mošwa wa 2025 ka mafelo a beke jaaka ba tla bo ba phadisana mo kgaisanong ya Blitz Chess Championship. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. O tsho di kgantsa rona di wetse nna le wena re kopana gape ka nako ya bone ha re di go neela ele ka teme ya sekgowa.
Lekgotla la mafatshe a SADC le tshwara phuthego ya tshoganetso tebang le seemo sa itshireletso kwa DRC. Baoki ba neela puso malatsi a le 30 go diragatsa taelo ya kgotla ya boikuelo. Ha le tsile tebogo a ipaakanyetsa paka eno ga mmogo le metshameko ya diolimpiki.